Istočni od region ima samo 3 firmi koji napreduvale. Vo analizata na kapital kojemu beše dostavena na televizija Star stoji deka toa se firmite Balek Trans, Oaza Ekstra, Skopsko i Aktiva. Balek Trans je firma so dejnost transport, a na listata 200 najuspešni brazorastički firmi se najde bidejki za 3 godini prihod od gozgolemila za 15,5 pati ili 1550%. Balek Trans pokažala vkupen prihod od 192.187 evra i ovo je rezultat je stavavo društvo to na taka narečenite firmi Gazeli. Vtora porast ova analiza je Oaza Ekstra Skopsko, firma koja se zanimava so distribucija. Oaza Ekstra obemotna prihod gozgolemila za 4,7 pati, novo pari svrtela celi 10.094.644 evra. Sepak ubedljivo najuspešna vo regionu ti jedna od najuspešnite vo država, ta je štipskata firma Aktiva. Za period od 3 godini Aktiva porasnala za 8,2 pati, što vo prihod znači celi 20.238.722 evra. No rezultati te novije firmi ni od daleku ne se dovoljni za ocena deka stopanstvo tovo regionu se dinamizira. Naprotiv, rezultato te pološi od minatata godina, koga duri 11 firmi od istočni od region se najdoa na spisok od na Gazeli. Ova godina Nivgi ima samo 3.